киргизские женщины самые красивые, стильные, элегантные, модные. Какая у них красивая одежда, какие они добрые люди. Удивлена тем, что увидела сегодня делегацию из Киргизии, необыкновенно красивый костюм, и у меня подруга из Киргизии, и вообще мне нравится Киргизия. Бейиш кандай бийик, кандай кол жеткис. Бирок ал энелердин таманынан алдында. Аял эне, аял аруу зат, аял коомдун устаты. Аял кандай гана бийик даражада. Ушул бийик даражага кандай аялдын образы көзгө келет. Ак жоолук апаларыбыз, ак элечек кыргыз аял заты дүйнө жүзүнө үлгү көрсөтө алар элек.